Dobar dan i dobrodošli. Posmatrat ćete duel između Cipeta i Ajkele. Bolje ja to držim u ruci. Ovako. Igramo se golfa. Sad ću da držim kameru. Gdje ćeš? Prvi na potezu Ajkela. Ajde. Malo pačka ne razi. Skrenula je. Krasno pačka država. Krenula je. Sad Cipe. Može li Cipe da uzvrati udarac? Dance, boogie, to.